seni ketiba ring sekian titiang sedurungnya titiang matur-atur bergaya titiang asti bakti majang desing dewasa doanya sangkaning asung kerja warung nugrahide baca kerajengan titiang pingkali dari sarang sami Presiden mukul liriki ring kecentokan bulan bahasa Bali tahun 2023 sani mengenah ring Banjar Adat Benekase atau sapunika iring titiang jagi ngaturan pangastun karo panganjaluman. Om Swastiastu. Inggih ring raine sane becik puniki titiang jagi muni ngayang ngatur perindikan Sadgerti. Menawi ida dari sarang sami minat sampun muning napi sane dados Sadgerti punika. Sadgerti punika kewangun antuk kalih kuruna inggian punika kurna sad lan kurna kerti. Kurna sad nika menduwe arti nenem, taler kurna kerti nika menduwe arti kesucian. Dados nyani kurna sad kerti nika menduwe arti kesucian sane patut iraga margiang sareng-sareng ring jagat puniki mangde persida ajeg lan lestari. Enam kesucian punika nenten jetios wantah sekadi atma kerti, segara kerti, danu kerti, wana kerti, jagat kerti, lan sane kaping muntat jana kerti. Di pengarah ini sekali mangkin titiang ngatur ngayang parindikan sad kerti sane kaping kalih indian punika segara kerti. Manut sekadi daging utawi tema ring pecentokan bulan bahasa Bali rene sekali mangkin inggih punika segara kerti. Segara kerti inggih punika usaha sane persida jagi pacang pelaksanayang liraga sareng sami mangdane ring sejuruning pesisi sering sejuruning pase utawi segara mangde persida asri lan ajeng. Akeh jalaran sane presiden kut sayang ring ida dari sarang sami taler dua atur maning pekaryan sane nenten kedadosang mangde presiden merusak ring pesisi utawi napi sane wenten ring tengahing segara. Sepatutnya nih iraga dados manusia mepikayunan sane pilih becek mangde presiden ngelestariang utawi mangde asri jagat budaya lan turmaning segara punika mangde preside ajak ngantos kepungkurkas. Taler aturan titiang pekaryan sane preside mangde lestari ring kuwentenan jagat punika contohan titiang sekadi nandur taruh ring pesisi nenten ngeruk pasir nenten ngutang lu saking kelabah saking tukad ngantos ring pesisi utawi ring tengahing segara. Taler iraga presiden miare napi sane kebaos terumbu karang punika. Taler aturan titiang napi pekaryan sane presiden merusak ring pesisi utawi napi sane mengurip irike ring tengahing segara punika. Contoh titiang sekadi ngeruh ulang anggen portas ngerulang nganggen pukat harimau, nganggen bom utawi ngerulang sane nenten kedadosan saking agama, saking adat utawi saking hukum. Taler uning ayang titiang parindikan ring secara niskala aturan titiang. Mangde presiden ajok tur lestari ring kawentenan segala punika presiden ngemargiang ring upekara ngaturang pekelem sane mecina antuk rasa syukur iraga manjeng hidup tar baruna sane melinggi ring segara antuk pesuecan taler antuk sane iraga tunas sarang-sarang iriki. Taler ngemargiang perkara melasti utawi perkara sane tiosan. Kaping kali aturan titiang majeng ring dari sarang sami sepatutnya nih ngiring iraga sarang-sarang mesikian antung melestarian adat istiadat budaya punika pinake silih sinunggil Cina iraga ngewantu indek berkembangnya nih pariwisata ring jagat Bali puniki. Menawi dari sarang sami sampun duning pariwisata ring jagat Bali puniki sampun kaloktah ngantos ring dhuwur negara. Mangde presiden langgeng ngantos ke Pungkurwekas.
kelanturan pariwisata punika nenten saking faktor ekonomi kumanten. Duaning taler saking keasrian keajegan adat istiadat budaya Bali puniki mangda preside tetap ajeg lan lestari nenten mewetuang napis yang kebawas kerusakan lingkungan. Taler dengan konsep Hindu wenten trihita karaneun punika sane kebawas palemahan hubungan manusia dengan lingkungan mangda nyansan lincah. Ida dani sareng sami taler atur ningayan titiang sepatutnya nih irage memparilaksana utawi mekarya setate nyinutin ring sastra agama. Mangga presiden ngelimbahkan tur ngemargian saat gerti punika. Duaning saat gerti punika sane presiden jagi nguwerdian napi sane kebaos jagat santi asri lan ajer. Ya diastun iraga sareng sami nenten presiden ngemargian sami utawi presiden ngemargian sile sinunggil nike sampun ngardi kerahayuan. Napi malih presiden jagi ngemargian sami pasti ke sampun sahananing biute pasti ke nenten pacang benten. Aige udah dani sareng sami ring angge panureksa sane wangnya titiang dani sareng sami asa punika sane presiden aturang titiang ring pecentokan bulan bahasa Bali Renis kadi mangkin Kelungkung Semarapura kirang langkung titiang nas pengampura sinap titiang untuk para mesanti. Om santi 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 om.